Selamat pagi semua. Kita bersihkan nasang itu tinggal lantang ta si misa-misa. Jam 12:01. Karena itu diomina dan petugasnya Dokila Rias dan Om Santos. Terima kasih bete lakian don nanai nenek video. Oke, dalam para po secara khusus lah ko patulokan. Hindi na sa komito lama muli. Malasang kumay. Anak ko na may parada. Kaya ko minda mahal ko. Anak ini patulokan pura. Ano na nila mali daw kinateto lang kayo. Lananay pa to maaran di. Iya. Apa bilang palangan di tomate, nanti kita tenten kemarin di rako sama ada palangan di tomate. Kita sampai ini. Ada gimana itu lihat toko tak telah. Iya, tadi lagu Sapiri nomor polisi 1976 Fortuner. Iya, tapi ta geserio total na kadang gimana itu lihat toko tak telah mak pasur-pasur to. Iya, telah boleh Lutero namanya Bombe Lutero mo tama tombi na toro lamalena satu tombi man kata namanya tama tero Yan naman katombi. Tama to tadi rampasan. Mane tama bunga. Todi. Pangaloli naman yung bumbu ni Mintu Telong. Man kata natutui sabaw. Tabi, yan tu doon kayong palagoy kalosyo. Palagoy kalosyo. Oye, tabi, auto 1976. Auto 1976 tabi ta ringanan kali tatagis lakai lako tahu iyo to lebih ate tombi jo lama le ya iyo oleh nasa kumunte mi bawe lako iyo yate tunga kalendo kami ta lakai lako tahu iyo na tanggal tulas na DN 1708 AS iyo tabi ta ringanan kali tatagis rijo tuo tojo iyo malapa mo no Iya, pantal aku mau community itu tombi.
08 AS. Iyo, ya duka titon bijong lah mulai nasa kita titon bijong mo. Iyo. Iyo, ito lebih titon bijong lah mali ya. Iyo, ini nasa bukit di bawah ilako. Tunga-tunga namilang. Depa. Ano malas bisa. Manalimo tawang pagadi pagahua. Mayroon pa peagimo untayang kati umparan tati umparan nagayang kadolokan natarapa. Mo naman ikuteste na apa bincang. Ba dia te kay rarang te dia te langna to baini na salang to tak muane lo tama indan na muane lo tama natara kule dari pintu to baine keluarga tondok to baine mentame de to lamba-lamba yalla ya to bulir ratu kita dari muane ya. Speaker. Tak petian ya, Pak. Yo, pamali lagi, pamali. Satu, dua, Iya te tuan-tuan dari dami para Dia muinde, pamali mai. pamali ni dami para pero kepada ini tuan-tuan mo. Kemana di saudara? Pamali ramati ya, pamali.
Hati-hati ya, ada mobil. Siapa kadang-kadang itu? Kadang deh. Awas, awas. Dari tela, pendek tela.
Pasalin na to, pasalin na. Wow, natapyong dia. Okay. Awas. Sana masandiwang nga, Egi. Sir, can light put it there? Sino ko nasangin na lang? Sama mau kenal dengan Mama Tony. Oh iya, saya juga setengah Manado. Oh, itu mau ada. Capek. Maju. Pegang. Dadah. Iya to lamba-lamba pataruh ilang alakyan na
Ruru ito mate lang ada ko kaya dia may lamay sarigan. Palangay iya to lamba-lamba di kerara lamale lang alakyan. Tomate bulian na di palang sering sol lay pabang. Bulian, tapi lagi untuk matadi tiga we, matadi tiga takia o parang kaya na tosok ko ini. Bukai mitui jolo tu tuan-tuan sado bit tomate dako, namanya di sakit dolakian te tuan. Yana namanya di palang tu. Ya boleh-boleh koyong di bawah susi itu dibuka itu tomate bulian nana di balang seri sol lipat. Foto terdengar dari keranjang ada oleh pendet yang pintu gerbang. Saya naya lagi te duba-duban ada dako. Lakian tu tomate na di palang pintu gerbang tu. Tantinan ada. Oh berarti lata ada karamba mainan tu lata tandai-tandai. Indar katinde to saade pak kumbar kale panai sana kafara.
bisa teh si Beras tuh solana kakangku mama mele. Kamu tuh patondokan. Kamu lebih sangat lah dari saya juga kami. Oh. Ada Dewi tolongan ambil yang kayak Dewi dulu. Pada di puan itu pasti dah pengalaman. Masih lima makan satu. Mesti makan kau jauh. Kasih kata nak pilih jauh. Kasih kata nak pilih jauh. Langsung. Ya mami kamu tena. Lah ya aku tena. Simpan ni dah. Kotor rumah itu.
Alandi Garagani. Gara kata saya itu dah bisa terputus alatnya. Ambero do. Kita udah mulai. Apa itu kita takyo. Alandi Garagani. Gara kata saya itu dah bisa terputus alatnya. Oke. Sudah ditutup sayang. Dari kemarin bulan pilih Makassar kalau nonton di YouTube. Woi, kalas sih kita Werner apaanan? Yakin tuh kan tanggaman ini lah. Ya. Halo. Oh. Bulu. Iya, saya tak mengenali balik lendo. Hati-hati kami.
May bisa duga di sorong-sorong pasini itu pati do. Sebalanan itu marimba. Si Pido. May bisa duga di sorong-sorong pasini itu pati do. Sebalanan itu marimba. Ta sorong-sorong bersini lah kumo. Si Para di bawah.